jiyan bi pirsan pêş dikeve, bi rexne û nirxandinên pêş dikeve. Divê em ji pirsan netirsin. تەماشاوانê Xanî TV dema we xweş be, hêvî dikim rewşa we baş be. Di vê xelekê de ez ê hewl bidim çend mijaran bînin pêşberî we û li ser van mijarê han biçekî guftûgû bikin. Ez hêvî dikim ku hûn sûde ji van guftûgûyê han, van danûstandinê han, şîroveyê han sûde jê wergirin. Fincana qehwe xwe hazir bikin û ka em dest pê bikin. Çîroka PKK û kampan, kampên eskerî dibe, kampên sivîl û mirovatî dibe çîrokekî kevn e. Di heştê û du de kampa Libnanê a ku PKK tê de bû kampa Bêqayê, kadroyên PKK ê wê demê tê digihîjin û bîr dibin ew kamp bi çi rengî bi destê PKK ket. PKK dest danî ser. Di heştê û du dema êrişa İsraîlê li ser Libnanê çêbû, hinek grûpekî Filistînî, rêxistinekî Filistînî li dest danîbû, yanî kamp a wan bû. PKK di nav wan de şer dikirin li hemberî İsraîl û şehîd jî dan di wê demahanê de. Li gorî tiştên ku min ji bîranînên Cemîlwayî xwendî û li gorî ku tiştên Apo behs dike di pirtûkên xwe de û arşîfa PKK, li gorî înformasyonê li ceme wê çaxê piştî şer diqede Filistînî dixwazin vegerin kampa xwe, PKK dibêjin na, ev bû a me. Çawa bû a me, hûn raviyan û me cîgirt, me zeft kir. Aynî mantiq, yanî destê PKK bigêje, cihê nigê a boçiya bigêje bû milkê wan, bû emlakê PKK. Mantiqê toranîzmê, mantiqê Osmaniya ku heta mantiqê yanî artêşa Tirk devera ku nigê artêşa Tirk bigêje ew erdê Tirkayê, milk û malê Tirkayê, apoçî jî bi vî mantiqê hanê ew kirin. Helbet rejîma Sûrî piştgirî jî da wan. Kampa Bêqayê a Libnanê li rejîma Sûrî eger bigotana na, PKK netkarî li Libnanê bibe xwedî tiştekî, yanî ne tevger, ne xebat, ne kamp, ne karê leşkerî, ne perwerdeya siyasî, ne çapemenî, ne tiştekî yanî. Rejîma Sûrî yanî piştgirî da PKK, heta ku PKK bi wê hêza hanê dest danî li ser van kampa. Her tim PKK bi hewceyê rejîmekî ku piştgirî jê re hebe ji bo ku destê li ser devera. Yani niha rejîma Tehranê piştgirî dide PKK ku dest danî ser Şengalê. Bi destê rejîma Îranê bê, ew ê Yekîtî Niştiman û Goran û PDK û hemû Iraq û PKK bike yanî bike desthilatdariya Herêma Kurdistanê tê xwe destê PKK.
دوێ دەما هەانێت دوێ قوناغا هەنێت پێکێکی بە ڤیرەنگی ینی بەدەستە سەرکردن کامپا لە بنانێ کرد ئاخۆ بۆ ئاپەکێکی حتا ڕێژیما سووری و کاژوەر دەرکەوە ڕێژ دەرکەت پێکێکە دەرکەت پێکێکە نەتکاری بوو ژژیما سووری لە بێژن نا وێ چاقێ دەماک و ئاپۆ لە شامێ بوو لە دەڤەرێن ینی شکلێ دەستە سەرکردنا کامپا بەردەوام کرد هەرێما لۆلانێ و قەندی لێبەرێ ڕەحمەتیە مەلا مستەفای بەرزانی دەما شۆرەشا ئەیلولێ پشتی شۆرەشا ئەیلولێ ئەو دەڤەر هاانێ پێشمەرگەین مەلا مستەفا تێدە هەبوو و بە پەیمان ینی مگەلک جاران بە حسابێ مەسەلا هاانێگریە دەحشتێ و ددووە ئەگەر پەدەکە ژ پێکەکێر نەگۆتانە و کەرم بکن وەرن پێکێکە نەدبوو خودی کامپ لە خەنێرە و لۆلانێ و قەندیلێ وێنێت کاری بە باخۆدی تشتێکی لێ پشتی و ئەو ئالیکاریە هاانێ پەدەکە بە پێکەکێرە کرد یاد ڕۆژە تەنگ دێ ڕۆژە زەحمەتیە دێ پەدەکە و مەسعود بەرزانی پشتگیریە ئاپۆ و پارتیا ئاپۆکردن هاونێ ببینن ئاپۆ چل سەر مەسعود بەرزانی دبێژە ئێژە نەها مەسەرێن عسکەری بەرەکار بەهانەیەکی کامپێ ئینسانی ینی کامپا مەخمورێک وە دنوچێ وەدید ئەس چوومە کامپێمی دیتیەنی ئەس 2007 بەریز هەرم قەندیلێ ئەس چووم کامپێ وش کامپێ ئۆتۆمۆبیل عەرەبە سەیارە مە ji kampa mexmûrê em birin qendîl kaxetekî dirxistin ku ez yanî nîşteciyê vê kampê û li seytera de derbas bû hemû seyterê pedekê bûn tê bîra min yanî ev 2007 hemû seyterê pekekê bûn biborin seyterê pedekê bû ê Partî Demokrat bû di Hewlêrê de û di deverên Kanî Masî û heta haştin raniya û ji raniya gundê Lewcê û ji Lewcê em çûn deverên ku çûn xinêre û lolanê wan deverê goşînê û ew deverê hanê û didîtin û nas dikirin pedekeya a ku li gel dagirkerên Kurdistanê ye pedekeya ku niha nizanim tiştê ku di medya pekekê tê gotin wê çaxê yanî ev liv û tevgera di navbera Mexmûrê de û Qendîlê de pedeke didît û rê dida vê liv û tevgera hanê êrîşa li ser zapêjî wextê çêbû dîsa nexweşxane ê Hewlêrê vekirî bûn ji birîndarên pekekê re evê ku pedekeya li gel dagirkerên Kurdistanê û tiştên ku medya pekekê dibêje Mexmûr wekî kampekî berê kampa Etrûşê bû niha ev kampa hanê li herêma Mexmûrê ye dema ku çêbû jî bi têkilî danûstendin bi rejîma Sedam Hüseyn ji ber ku ev herêma hanê di bin de siladariya Sedam Hüseyn de bû berî rejîma Sedam Hüseyn têk biçe lê kampekî ji kampên penaberayê kampekî sivîl PKK çawa bikartîn wekî wargehekî eskerî kadrên PKK birêvebirên PKK wê kampa hanê bi vî rengî yanî ji bo karûbarên eskerî bikartîne û ev hatî tekeskirin û hemû kes ne ku ez dibêjim Tirk jî dizanin rejîma Iraqê jî dizane pedeke jî dizane û yekîtî nîştiman dizane hemû dizanin ku vê kampa sivîl ji bo karûbarên eskerî tê bikaranî ji bo perwerde ji bo birîndara ji bo mêvana ji bo gelek tişta ji bo karûbarên rêxistinî tê bikaranîn ne tenê ev kampanê hemû kamp niha PKK êdî derbasî kampa Domîzê dara Şikranê çi ev kampên din jê qaş û pedekesetê li desthilatdarê lê PKK di hundirê van kampê hanê jî de kar dike û
و شر پدکه دکه و شر کردستانی و هریما کردستانی دکه ده هندرین کامپین کود بین ده سلاداریا کردستانی دنه PKK ویرنگی هانه او دکه نبقاسی مخبور نوکی کامپا مخبوره لی PKK در باس ایوان کامپی هم بی در دورا سلیمانیه در دورا دهوکی و هولیری چه کامپ هبن پنابرا PKK تیده یوش بو کاروبار ریخستنی کارتینه جو مسئلین استخباراتی جی کارتینه اف yani اسکارم بیجم تکس دویواری هانه ده هولدانین استثمار کردن تشتین مروفاتی جبو تشتین عسکری جبو تشتین سیاسی PKK بی تشتی هانه بکارتین آنا و yani کامپا مخموره قاشو کسین پنابرین کو گندو مال وان شوتیه و جباکور کوچبر بونه هاتن هره ما بوطانه وان دفره هانه لی از نزانم هجمار زاروکن وان پنابران ایکو PKK وان کر عسکر و هاتن کشتن هجماره کی به هزارایی کام گشت سر yani 8,000 حیا بره 15,000 وقتا کو از چومه بلکی 11,000 بو از بحثا 10,070 کم ها بینا 10,070 لی باور بکن yani هجمار تنه yani تشتکی ولو تکز کو یک جهندره کامپی ور بیجه PKK حق واسه زاروکین وان پنابری هان کرن عسکر و هاتن کشتن جیانا خوش دستان شهید کردن اف پنابرین کو گرک PKK وان مقاتبه کو گندو واری وان شوتین کوچبرن yani پیوستی وان بدلوبانیه هی با آلیکاری هی نکو تهر زاروک وان بکه عسكر بك جاري لاوتو بشين الشر ودناوا شراده جيانا خوش دست بدن انا او جواتا جنين كو غرافا بتشيبونه جبو سروكي نووي يعني اف غرافا بتشيبونه كي هاش وهي كي يعني او غرافا هاني ويش تأثيره لسر دولتا ترك بك قرار دولتا ترك يعني تشتكي ولو ناك بعاقلة لأف قلي كو بي وكي هبير دنا بعض اشتي PKK ده هنج ترصا هنج فدية هنج خوينا زاروك يوان دنا بمسألة دي زانن كون مسألة نراسته زانن كو دروه ديني كارن تشتكي بك وش خوا آلا بي راقاندنا PKK آخاب باندني شر و خوینه و دشمن تیز سرما و آنها وقتی رخنه و اون اف رخنه ده که به خدمت دشمن و اف رخنه ده هیل يعني ايريشي دولة عترك زيادة وجوان قوتنين كتم PKK دمت ياخدو ده سوشيال ميديا دو بلادك لحتى لأوروبا كامبكي ليونان هي يعني يونان دولتك أوروبية دولتك يكتيا أوروبا دي PKK دستي خداني سروي كامبي از 10,000 ودهات شومي كامبهاني هم ديد پنابريتين پنابريد تشنو پرورده و مرورده يعني وكي كامبكي وكامبا مخموره وكي ورجي وجا پراجي جوان دستينن وجا تشتي بأخلاقي شتي تشيده مديتن وخلق كل يونان ماند زانن از الكامبين نمام ل از متشو چنجار از شو مديت جبو مسألة عاليكاري ومسألة إنساني شيده از يعني هنا كولاد باريس ليونان بون كرد بون عاليكاري خلقين كدوان كامبا دوي كامبي ديجي از دقال وان از چوم كريز هبون بروبلم هبون هم چون جبو مسألة چاره سری از بکادریم PKK جیرس چومه کامپاهانه روشه جنیزیک ودید یعنی روش چوا بو چرنگی بو خلقی الوی داری بجد چه حالی دبونو و کامپا دولتا یونانه ده هندره دولتا یونان ده PKK دستانیست و کامپا پنا برایی PKK جبو کاروبار ریخستنی و کاری نظام ویرنگی هانه حتی کامپین پنابرین ازدی ایل با کردستانه
هەکێکە درەیە چیرۆکên سیڤیل و درەیە چیرۆکên خێرخوازیە و هادەپێ و مادەپێ دەرباسێن درێڤان کامپێ هەنژی بوون یعنی بە چ رەنگی بژی ئێ شوژانên civakê ê mirovatî fêkeke istismar bike û têxe xizmeta rêxistinê têxe xizmeta urgitê têxe xizmeta berjewendiyê xwe û ejendeya xwe pêkeke bi vî rengê hanê kiriye û heta roja îro dike û ji xwe hûn dibînin di medyadê yanî girava birçîbûnê van feqîrê jinên Kurd ê penaber li wê kampê yani ka rewşa wan di wî halê hanê de yani hêjayê ku ji bo serokê netewî serokê newewî têkevin gireva serokê netewî nakeve gireva birçîbûnê ev 22 salê 23 salê apoyî di wê zindanê de 24 saet 48 saet ji bo xwe neketî gireva birçîbûnê ji bo xwe ji bo xwe ne ji bo ti kesî apo têkeve gireva birçîbûnê ji bo tecrîda li ser serokê netewî apo rabe ew naxwaze ew hewldar nake ji bo ev tecrîd li ser wî rabe eger ku tecrîd hebe apo hewl bidana yani qeymeyê bidiya rojekî ji roja wala apo ketî xestê ji ber gireva birçîbûnê wek çawa kadreyên PKK salê heştê û didwa diçûn xestê û heta di van salên dawî de ya apo ji kadrê rêxistina xwe fedî nake dibîne neyê berê ê nû jî yani ku dikevin gireva birçîbûnê û xwe ji xwarinê xwe dikin û rewşa xwe tengtir dikin ji bo xatirê rewşa apo xweş bikin apo yani wek wan nake ûşa PKK jî li kampa Baxmûrê çî neçî welaketine gireva birçîbûnê li dijî tecdîda li ser serokatiyê ê de baş hema nizanim me re çi bêje em biçin mijara din yekî însan vediqe û zan her sêrin namin serxweş ji bo mesela biravin xwe serxweş dikin min dîtin yani her deqe serxweş yek mesuliyekî li vir bû nizam nêvê vî çû belkî li vir min nêvê vî çû bi vexwarinê min ewel derkete vir heştî heşta derkete vir me ew kir yekî Kurd jî pêre hev jî mirin hedî jî mirin bi evê bi vexwarinê mirin Kazava xwe parça kir deqakê bê Iraqî nika vurma paşê cigera xwe nema kesava xwe ne 13 salên me hewra nas kirine here binêre dest ser masî were şûşê vîskî dijiye bak deqê de ji bo çi ye mesela giran min ya bi mejiyekî heye ew nikane ser mesela bisekirine kim ha gîjin ha hêl dibin derxin ha xweydere yani serxweş dibin ji mesela diravin her serokê xwe îdare dikin Mesûd Barzanî min dît li Otel Meridyen bû nikir hevdor xwe binêre ha bê dinya kadê heye ya filmê Ewropa ya vexwarin jiyanê serokî ye zehmet e însanê serokî çi ne yani dijitalin zaten sermeriya de var merî nikir deqekê tamin bike işte hewra hene ji bo wî nikire tamin bikine deqet vedikine deqet dike dunya te hayalî çêkine pîşan ji bo wî vê halî we haja hatine halê we li ser ve serokê çêbû serokê me newewî serokê me netewî serokê seroka serokê sererd û binerdê Spartakosê Kurda û hemû tişt yani no ê xwedê not û neh navê wî hene ê apo neh hezar û neh sed û not û neh navê wî hene ji xwe lê binerin yani çi li ser serkirdeyên Kurda û ser Mesûd Barzanî dibêje ser Yekîtîn İçtiman û ser Partî Demokrat ku vana yani Iraqê vedixwin yani ala esas apo Iraqê ve naxwe û jiyana wan di Iraqê de û di Rakiyê de û wîskî de û di nizam çi de derbas dibe
وكذا باخوا جگر اخوا خرا کرن جبر في و اي ابو نولوي نا ابو چرا شير ملائكت تشتكيولو ناك دباش يعني اویا کو بوی منطقه هانه نزیکی مسعود برزانی بود سالا نوتو یکیده و دید بنه ویدیوی دنفسان دی نوتو یکی اول سر مسعود برزانی دبیش آپو کو مسعود برزانی ولو الجيش بيه وهنجي وعراقي ودخار ونظام شبه يعني مرة لا خافتني أبو دنر خلق عراقي وخن جبوب فين وك أبو جبوب فين وكوي يعني حركتي وشيوي أخافتنا وقوتني توشو موشو وولو يتشتوي نورمال وهولودك وخوخار ومارودك ونظام شواد آخبه إيه كله بنره ويبيجا فيها يعني تشتك بخواري نفسر الشيء خوي خلق عراقي وتكون جبوك من وقته جبوك من وقت أبو يعني أجر بخون يعني اللي تعراقي بخوتي بفوقتي خدش بريد أب ماله يعني تش بريد تنحو جي كنت عراقي بخوك وحتى كنت يعني توشو موشوت باخو بسروكي ما يبرز أب صلاة نوتو یکی دبو از وی چاقی چند سالی ما از وی چاقی 14-15 سالی بوم يعني ويس عپوچی بوم لما بير افان تشتاند برما كومرن بهور بيني وليبنرن يا افيا كاتشت بيجه افسرو كيما افچه تشتي ولو خوش اف جوهري كوش دبي آپو درتي افچي يعني بفيرنجي هاني بفي شوازي هاني افجي سروكي كرداي افيا روشكي جروجا سمجارنا مرد بجمالا وخدي آوا قو بكيكت تشتك بدست نخص كبدست بخصتانا افيا بونا سرو يعني نها وتشتك بدست نخص دي بكيكي ويكري سروكي نتوي سروكي قالي كرد اگر بكيكي تشتك بدست بخصتانا بيش بكرانا جوي ووي افيا تشبانيا سري قالي كرد بول بوت ستالين صدام حافظ اسد شي يعني هما قش اولو بسر هفد بجبينن والتيخن خلاطكي ماشينكي والهفخن ويابوش درك افحمو ديكتاتوري هاني ونخوشي هاني تو بيني ولو ناف هفخه ومشينا خلاط جرد بجن انا زان بكردي مشينا كنت تشتغل هفدكو عصيرة شيدك يعني قفان ديكتاتورة حمو بين سر هفدو هتلر وستالين ونظام شو خلاط خن ويابو جدرك حمو تشت ابوش هر ديكتاتوري كي تشتكي بي يعني جي صدام سنبيلي وي بريه جي ستالين جي نظام جي هتلر حركتي بي ولو بسروبر وقربالغاوي وقيشقيجاوي جي حافظ سنظام شبريه جي قذافي جي هر ديكتاتوري كي شخور تشتكي بريه وحمو دهف دجفيايو وبي بريز عبد الله اوجلان سروكي قالي كرد سروكي نتوي سروكي نووي ام بچن مجارة
اف جامر کی؟ اف جامر مروی آلداره، زاوی آلداره و اندام دسته مالی آره و بریا خسر. اف دسته مالی اویا وکی وزیر مالیتی بود. نها جامر ج سیستم آلدار خلیل و ج سیستم پککی و ج ریوبریا خسر الربیه ایو هاتی اوروبا. اوی جامریان حیا سال 10,020 و لسر کار بود. شخوم برشی بحث کری آلدار لگوری آگاهیه پککی وی کشاندی و لی پرسینه دی. يعني تشتق بسري آلدار بي آلدار خليل جميل بايك وبكيكي بربسيارة بركس يعني درو مروا باورنك فروكك هاد عرض هجك هاد نزانم عرض قلشي وآلدار تيدي شو قدينك يعني آلدار تشتنقلكي بيس كرن دوان قناغين ده بتايبت جده 1011 وبرجور حالا تشتوی بریم دین عالی تشتین گلک پیس و قریش کرن لی تبلی وای تشتی پیس و قریش يعني از وکی کس از نخوازم پککی بیشین از نخوازم پککی تلیاوی خویم بک بمن خوش يعني ضررکی بگیج آلدار خلیل اف کسی کنه هاد فيديو دو ودید فوتوی ویدید جير خالد محمود هم زاوی آلدار خلیل و هم برپرسی مالیت کمیتا مالیت برپرسی مالیت اشتکی بلوان در ریوبریه خسر نهاج نوار ریوبریه ابون چه ماج نوار ریوبریه درفن ناوی جامعه سباش بردر کفتر تلویزیونا و پس نه ریوبریه بده و پس نه خلی سریه بده و پس نه پککی بده يعني اجا يعني انا حقي خلقيتنا يراب البريشياد السلادارية ألماني قليو قازنو دعوة الهمبري لكن نمازكو قولوا لقوري آغاهيج مرحاتنكو يعني هناك فرجي بخور برن يكيد دستيا مالية دي يوجنافا خولي سرية برف ما ويقولوا دست ضالع ما تشيد بدست ضالع چنابه هناك فرجي بخوراني هاي چیش مر دمکی لکردستانی ما اف کردستان اف شری ویدکن فتره کی دمکی ولو کرد لکردستانی مایه چند ماه بشر چی امارات کاچی قطر کاچی کی داره ولات کیشوان ولاتا و بشر هاتیه المانیا هاتیه خسریه دموکراتیکا المانیا و الکیلکا نواف خلیل و عبد السلام احمد رونه وجاويش نفدو جفات وجفينا لدارخن وبسني خلي سريع ديمقراطيك بد ده كرم بكن اف يكج ميناكن في سيستما سركتي في سيستما كو آپوچی لأوروبا پس نویددن و دستیوان جه خسریه دموکراتیکا ألمانيا نابو ناچن خسریه دموکراتیکا پککی لروجاوای کردستانی اف میناکه کی ولو يعني كوميدي كني مروتي مختمرو الواندنره براستی در دكفن و سر سوشيال ميديا ولو جفاطات قارينن وشو شو باش تشتغلن هم خلقيت كن خاينين خلقيت كن خاين واجان وميت ونزانم تشود دباشه اف كسين خولي سريع ديمقراطيك أبيل أوروبا برا أف خالد محمود بكرن ودعوة لهم بري بيراك لبيشيادة سلادارية ألماني ومحكمة قال جرشيكن جوي وجو خشكا آلدار ناوي بيتشيل هذا قي جاريكي من شامي جوي ديتي دما خوندوانا زاينجها شامي بو از تخميني كمز يعني نتكزم جوي مثلا هاني ناوندا ليكولين بوخم يعني برا افيز لامي عن بكميناك يا بكميناك ج سركفتنين خولي سريا ديمقراطيك للروجافا يانجي دعوة لهم بريوي فكن جبركو فيارا فيايو هلبت
پەرێگەل جی بخۆر بریە ئەرێژ گەل بەس چێ نابێ پەرێگەل ئەو چێ نابە مافەکەکە ئەف 30 سال 40 سال هەما پەرێوی گەلێ هانێ دەبێت دەبەر ئەوجیش خۆر تشتێکی فەقیرێ خۆدێ خەم ناک یعنی ئامهم یا گرنگ ئەوە کوپەکەکە تشتێک نینی سەری ئازار پیا قۆسە تعب و ڕێکلام و پرۆپاگاندا و خەبەرێ کوش مەسعود بەرزانی وش پەدەکێردا وش کوردستانێدا و سیستەم و حەنەکەی خۆبجلێ کوردی دکرد ئاداوی یعنی پەکێکە زەرەر و زیانی نەکینە ئالدار وی vەگەرینە بەرە vەگەرە سبێ نیرۆ ئێوارێ بەری تاشتێ پشتی تاشتێ بەری شیڤێ پشتی شیڤێ ژمر بەحسا سیستەمێ بکە ماوێ سیستەمێیە و بۆرە بەحسا خەم ناکە بەرەش خۆر بشتاکە ما تو گمرک لەسەر گوتنەی ئالدار تنەنە حتا سبێ بەرە بە ئاخەبە بەس بەرە پێکێکی وی نەیشینە بەرە ئەگەر محکەمەک هەبێ ئەگەر تشتێک هەبێ گەلێ کورد وەرنووی محکەمە بکەن ئەهلێ عامودێ وەرنووی محکەمە بکەن قوربانیان کۆمکوژیە عامودێوی محکەمە بکەن نەپەکێکە ئەگەر عدالەت و دادوەری ji بۆ ئالدار و ji بۆ شاهین و ji بۆ باهۆز و ji بۆ نزانم کی و ئەوانە gelê Kurd qurbaniyên gelê Kurd werin wan dadgeh û doz li hemberî wan vekin ne PKK ebûn mijarên vê xelekê heta mijarekî din di nava xêr û xweşiyê de bimînin. Jiyan bi pirsan pêş dikeve, bi rexne û nirxandinên pêş dikeve, dibêjim ji pirsan netirsin.